nkethinkatho na nchune mutegeri bwega nuntu bakona kanya kugwatanira na bautwe kiri weru njuma thaa 3 asiasa ni bethirite wakagita bagicokana iria miari na mwanki ne kwaganira gitio buru kuma mathikone gwitakire kuruguria mirandi ya weti na mbere na biathone na biuthurano bingi bakioneka kujukia kanya kau o musiasa gwikia miari no rito akiereka iria uria ungi bubuge karika tutigeria nkurukia mwaka jumwe tukinyakire kithurano na gikinene muthutira jogi siasa jokioneka kumata ontu kwire gukiana nikyo utukubona ro tugukuria maoni jaku ni jari kukonia muthutira jogi siasa turajo kuoneka janthe kurune kagitagaka maoni jaku ni jari kukonia muthutira jogi siasa turajo kuoneka rene about 23578 no namba yetu SMS kurukino idrokera na about kurukira mitandao yetu jo Facebook na jo YouTube araturi live kana wenda imwe kagitenega kajamwe jaja ni jamwe jara tukubanganirito tukubona arwa kirinto chetu Yarato kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Jago tigwana kia bana kurura kio toke mwendo wao are kuragwa na njira ya kurathwa na mugwe abisa wa kampuni ya Mainya gutotura akwithukirwa ni mukari arengo gene ntere cha Isiolo tongere mwanya kwariria wega bwa siasa gutigana na kinya kwa thirikari kanyaga kuritira akari ngugi kama barutero regani kumenera thirikari no rais akiruguria mirandi ya weti na mbere ntere chiambwa watogeni wakairi mori nkirimi mwananire wetu wa mathithio Njaya Peter Njeru ni tigina kithikiro nyume ya mwari wao wa miaka 20 na gutoturo nyume ya kurathwa na mugwe kuririkana mwari uju amwe na atano ngina bararithite nterete cia kariga materi na ndithi eri gutonya mundene jurajuri negamba nire muntu kwirikana ni muriti ngugi wa umwe obaraba kugambira munda juju aramurathire na mugwe ni karikari arikiri kirore ni munene wa borithi wa Tharakanithi Zacharias Ng'eno agitariria kinya muthuganirwa na arikitie gwikirwa mpene Makena Babu ari na ripoti ji tariria Jewa Peter Njeru kuma materi wa diachia kariga newejoretwa ni kiriro bakithikira nyume gutaumo wao arietwa Erose Mukami wa miaka 24 kagita kare ararathirwe akirithia mwana akwa nathire kurithia akuthi kurithia wicio tuturani oya munda mburi cio kwigikira mundani au kakirathwa na yarikie kurathwa rikia na ukua ndaigirwe mbunde neiba ndathi kuona nkithi ndaithira ntungu ne mamiagu na rwana roro rare sisters na brother bakiriraga niyo ndaraitha ndakaragu twetera tona ka tukona utethio na askari bakuma mbari bo baragie batutetheria ne bakuromba usonkoni wethokirutho na mpui kende bagwata kioto kia mwendo wao romba thirikari yukichunguzi bwa haraka baombe kuyukia itagaria ria mpui bombe gutetheka kuria mundu uyu agugwa atema mwana uyu auragwa mundu uyu urara uragire mwana uyu no urarandikitwe imuntu agwitwa Joseph Machira Njagi no andikite muntu uyu agwitwa Gitura Mutegi turenda kioto kia mwana wetu Erose Mukami ibutu kuromba thirikari tutethio endi tukuria thirikari tafadhali yombe gutetheria mucio uyu bombe kuona kioto kia mwana uyu wao kana aringire ospindi marimanti aringa ripoti cia kariga ile polisi ya kariga rajire
Ni nteto iria police commander kaunti ya Tharaka Nithi Zacchaeus Ng'eno gukurukira na njira ya thimu ugite muthuganirwa ni arikitie na kugwatwa aria kugwata utungata cibitari ya Marimanti. Kuna kesi hapa inside ya Mateli Chia Kariga ward, kuna msichana aliuliwa na mshale. Yes. The suspect alishikwa but is undergoing treatment at Marimanti. Was arrested yesterday evening. Yeah. Kiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabo. Tukitana mbere na nteto ingi na andini ati abisa wa kambuni ya Mainya nio KPLC na atigi atete uturo nyuma yawe kwithukirwa ni mwingi akithoma mita ya stima ntere cheisi uluntobo bukirekana gwetithwa na mbere ni muntu uria Mwankira na ndetete na mbere gwichitha abisa ujo atete uturo nyuma yawe gwikwa sibitari ni Isiolo akiamukaira utungata untobo ikirikirore ni munene wa borithi ntere Bantamurangiri nowe na ripoti je. Abisa wa kambuni ya Kenya Power wa Shadrack Mukembo muthenya jwegoro mathajo goro na rombire kumutangwa ni mukora nterete Checheles county ni Isiolo agitangugiwe kuthoma mita nyuma ya karikarire abisa ujo no rombire kumatuka cibitari nene Isiolo ni antu bawe ndibo bwega ari ache marina gikukia weru kirora gukira narua otore komanda wa Borichi Isaac Sang agotariria saya idara ya huduma ya umeme ambaye ni Kenya Power. Naitwa Shadrack Makembu. Alikuwa ameenda kusoma mita sehemu inaitwa Checheles, na katika ile harakati yake ya kikazi alipata kukumbana na mhalifu ambaye alimshambulia na akamdunga visu, na tuliweza kurespond na tukakuta ya kwamba wananchi walikuwa wamemsaidia pia, akafikishwa hospitali. Tulimtembelea na tukamkuta ya kwamba alikuwa anaendelea na matibabu katika hospitali yetu kuu la Isiolo. Tumejaribu kutathmini tujue kiini ya jambo hili na bado tunafanya uchunguzi yetu. Hivi leo asubuhi tuliweza kupata ripoti ya kwamba tumempoteza, na yule mhalifu mwenye alifanya hivyo bado tunamsaka. Tunawasihi wananchi ya kwamba mtu yeyote mwenye ako na information kuhusu huyo mtu, tafadhali uje utusaidie ili turahisishe uchunguzi wetu, tumkamate ili ajibu sheria. Kurukisang na rombete akari kukarania boga na kukwata mbaru aritingogi baba ba Kenya Power. Ningependa kusihi wananchi na kuwaeleza ya kwamba maafisa wetu wa umeme wa Kenya Power, wale wana ni meter readers, tafadhali tuwasupport, kwa sababu umeme ni muhimu sana katika taifa letu, na especially katika uchumi ya taifa letu. Na kama hatuna umeme, hata usalama itakuwa vigumu kuendesha. Inkiripotera ntoto chawero kuma Isiolo Mbita Bantamurangiri. Atongeria mwanya bario bakirimara ni baugite kuri na bata siasa chia batana uguni gwetithwa na mbere onde muthutira jwa siasa jwitite na mbere gukujerwa gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru akerugite Anthony Babatere burukwebukana na siasa cha kubaike rutere nkurani na thirikari nawe gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata akioneka kwebuka siasa agwake batani ngugi kuoneka kuritwa gavana Njuki wa Tharaka Nithi na mukaririgiti wa kanju ya magavana Hamed Abdullahi na bobakiuga atongeria ta rais ni bakubatara gutewa bariteja aria bagotrimene mamburene ja mathiko jangina wa CEO wa kanju ya magavana Noemiri Mwiti mambura jaja thithikite tere cha bure tauraga Kimutegi agotomenyithia ikirima thiko magino acio wa Council of Governors aga kaunti ya Meru Mwiti ara siasa kathomba bagukinyete kuomboreza na barabonekete kuwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza bakiuga bo batuma thirikari ni kinya kugatwika ata sisi tuko ndani ya serikali, katikati ya serikali ndani, na hapo ndani ya serikali hatufanyi nini? Hatutoki. Ya pili, hatutakubalisha mwelekeo ambao utapoteza mlima Kenya. Nzuri kwa siasa ina utamu, lakini itaisha after 1 year and 6 months.
Ile itadumu ni zile barabara tunatengeneza. Ile itadumu ni zile ECDs tuna renovate. Ile itadumu ni ile support tunapatia wakulima. Akiaria ngabana wa Tharaka Nithi Muthomi Njoki no ri munini wa mukariri gitwa kiama kia mangabana na meneretie miario ora wari munini wa rais Rigathi Gachagua araririe mathiko Ntereti Karau akiuga guku ikwaga nthoni na rais wa Nthiguru na bati kunengerwo gitio na mtu uma thirikari-ini na umire. You cannot lecture the sitting head of nation when he's sitting next to you, facing you, thinking you are becoming somebody. You cannot. Because at the end of the day, after all that lecture, because some people are wondering, why did our people keep quiet? It is because huwezi jibishana na Iveshi. You cannot. At the end of the day, even after all that lecture, those guys left there as who they are. If you are a former, you are a former. If you are a nobody, you left there as a nobody. And the nation, the head of the state and the head of nation, went home as the head of nation to continue taking care of the nation just the way they were doing. Regardless of the political differences that we have, the office of the sitting head of state must be respected at every time. No CS Waroya Nthiguru Kenya Eric Muga. When you're given the podium and an opportunity, what is it you feed into the heart of people? Sisi ni wale wa kugawanisha, sisi ni wale wa fujo, sisi ni wale wa kutibu, ama sisi ni wale we are the peace keepers, the peace speakers. Kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera Weru Njuma nio kambitaga ki Mutegi. Murimu wa hypertension ni mpanga yonekete kuangaikia baba ingi na gutiga njimu itina yendwa bao mpangeje nande nekinyite ndene nja ya makanga kirigia kumanturene kagu makanga aramutana wao miaka 28 atiri nyomba atiyumbe kinya kwaria kana kurungama agikwa sibitari na gutirima mekia yawe yatharike ire yethagiro eri utombone imbi na gutambuka na magereja kuonokia mutano juja kirema remuthithiro akinogoka na tiga murigo jwangarama yo tungatana ndiro mbare ao ni kirantu bawendi bubwega gutonyera na kubatethia kenda bomba kunogokia mwendwa ujo wa Martin Mugambi na ripoti ije. Nturani akagoma wandiaganga akiri gicigo mbunge kia Marakwa Mukuru gwitwa Makangwa Kirigia. Na uyu nu muturire na mukarire wao wa ntugo gwa ntugo kwa biumia biiri mwanke munthi thina inene ya muci uyu wa Makanga i muthaka wao wa miaka 28 Anthony Mwirigie gutoturo bwake gukurukira murimu wa pressure murimu aterigirite twina umuma na ni twaringikire kagita karia untu bobo bwejire imanjese nontu te murimo twabangirite noka twathire twethira ate arini yae akuma nyomba na tutai na issue ya kuga tukamwira thibitari na riu untu bobo turingite au turingite tione tukwigua nkoroji yetu jiemanite muno kuringana na antu bamuci muthaka uyu wao ethirwe nyomba takwimenya haraugithwe cibitari na kwirikana ati imukio mawandamu ukiri utombori mwatuku na nyuma ya ntugu inkai aratoturo gutigira muci o Makanga na turi banturene akagomera nduri 500,000 rira rikwendeka kenda kuthukia mwiri wa Anthony Mwirigie munthi batiritie mathiko itaria kairi ni twikarite o jumejire riu na tulicite mbeca itigukinyangirie 15 tukona ti utatori tutiomba kulisi mbeca iu na igita riu nini ritigere tukaulomba thirikari yetu gwithukira kiringabana kwija KMCA baturirikane kagitani gaka nontu tugwikara muno na mbeca itikwigana riu bithirete biumia biire no gatukwigwe tukiremwa ni tukiona gutena mwirigiriro kagita karia tureciritie no tunogokie muthako uju kiumia-ini giki untu bau ni buringite iga nontu bwa umu buria twina bu kuringana na atori bara bekinyitie muci uyu kenda gutigira bagucutetheria bariuga murimo uyu wa pressure ugutwika kangata murimo egego maturani urichie mana kuburia na kugwibwega thirikari banga
ite na gutunyana karibejo ki murimo uyu. Ona idimira tuigeretwo guku gutebu igo tuteri tonto na ite kwegana na tembega wabune intopeki eto dito banga bangirwe gintu kega ne thirikari yetu muno muntu aigwa twanda kinga na nusu ukenere akodi leu ukombekaga anto bagela kulaidagwa bakeya ukontola ni tole non tole untola ni bamwene bale magone ne kumagala luta ukontola ni leu ona ni bayinge mono bamami balela kwa bamami au leu na baubaka mtu ako kubamenyagirira menya leu no badiona mpwe. Nkiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Maraha, mbitagwa Martin Mugambi. Ngwatanĩro ya rũtere rwegani na Arua nĩ ĩkinyĩte nterechie Kiamba nare itino gĩkũtharĩkĩra rũtere rwegani bakĩaria asiasa baba bakĩoneka kũringithania Rais Ruto na thĩna ya maguta ĩrĩa kuoneka kũrũmĩra nthĩ gũtuka gĩtene gakundi wa asiasa nĩbonekete bakĩmenyeria Rais nĩ ũgambi bwawe bwa kurwa na mathina ja ithakara bogite Rais niwe mwambora munene buru wa miunda siasa baba kinya bakimeneria bo kadha kwithukirwa kwa Senator Soti bakiuga etagare rito rya kiwatho niribatere kujukua. Huyu Kasongo nilimsomea alikunywa maji chupa 16. Nijeka gushokana gwantuko ya Jumatano kiri mathiko za mutigaire mujumbe David Kiaraho gutanganire. Kasongo alikuwa amekuja. Nikamwambia hii boma iko na mzee. Anaitwa Rigiji. Hapana lete kierere hapa. Hapana lete fitina hapa. Wewe kuja hapa polepole na heshima. Hii boma iko na mzee. Nikamwangalia kwa macho kama ameketi. Nikamwambia Kasongo. Kwanza akachukua maji akakunywa. Zidio, simuliona? Tugichokera makarika za ntuko ya Narua, ngwataniro ya rũtere rũregani kana United Opposition, nikinyete rũtere rwa Ikamba, ni Rigathi Gachagua onekenie kujukiria aria atigirire ntuko ya Jumatano, agitana mbere kurikira Rais Ruto Makaraja Mwanki. Yeye biashara ya mafuta Kenya ndio anafanya. Kitu naitwa G2G. Iko kampuni yake inaitwa Gulf Energy. Wameshikana na mtu anaitwa Njogu kutoka Meru. Hao ndio nauza mafuta. Ametengeneza faida tangu aingie kwa uongozi ya 1.5 trillion. Tunapoongea ametuma Opio Wadai na huyu Njogu Dubai wakaongea na masheik waongeze bei ya petroli ndio faida yake iongezeke. Akiamberia na thina ya wagibu wa maguta kana petroli ire yatikite nthiguru ya Kenya kagitene kanande, akiuga kaumo kathina eje ni Rais Ruto. Mimi nakwambia Kasongo, wewe umesubua Kenya ya kutosha. Wewe ujaribu kuongeza bei ya mafuta, bei ya diesel, bei ya kerosene, tutatoa hiyo Kenya kwa barabara wakwambia uende nyumbani. Akiuma unachokerete mushemanio ntuko ya igoro gatigati ka Rais Ruto na MCAs ba kaunti ya Nairobi ni aria araugire agakandana na ambaba miunda ya mwingi Rigathi Gachagua akimugweta jawe mwamba munene. Nimeona jana kwa kaunti ya Assembly ya Nairobi ati akisema atapambana na wezi ya mashamba. Wizi ya mashamba mkuu katika Kenya anaitwa nani? Anaitwa nani? Alikuwa analalamika ati mimi namuita mwizi. Ile mtu naiba anaitwa nani? Lakini kwa sababu mimi sitaki fujo na yeye ni mzee, wacha tubadilishe jina ya mwizi tumuite King'ei. Nawe mutongeri o kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na ariritie ikarikari Arua aria kwithukirwa kwa seneta wa Vihiga Zawe Godfrey Hosotsi. Kenya haitakubali utumie ulaghai kuamrisha viongozi kama Senator Osotsi ambaye nilimuona hospitali jana. Anapigwa na magunzi ambao wanajulikana. Nimeona wanasema wamepata atu wameshika maguni wawili, watatu upande wa Kisumu. Lakini ule guni mkubwa anaitwa Raymond Omolo. Gachagua akirikiria na kuga Rais Ruto nibagwatanirite na Kimani Ichung'wah kubangania akora bakwaragania mushemanio jwao jwagi koyo ntuko ya Rojo. Kesho tunaenda pale Kikuyu. Kasongo amepatia Kimani Ichung'wah 30 million
kwenda tafuta wahuni wapige viongozi. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakethenji. Kurikania kiuria gietu tukubona turi kuria maoni jaku ni jariku ukone muthutire jwa siasa juria jukuoneka maoni jaku ni jariku ukone muthutire jwa gisiasa juria jukuoneka twitha tugitega ntumiri jaku kurukira mutandao wa Facebook. Honorable Alex Kabira ruinoeleka Ruto si mtu rahisi kumtoa, lazima kuwe na joto na watu wa sweat. Mwalimu Kimathi arugathia roke because that is exactly who Kenyans are. Muchu yakauga weka ice cubes. Mugambi Bere akauga they are cover-ups to look and meme. Tell us more about Meru County being ranked top in corruption by EACC. Mugambi Bere kumantere chia Mutuati sub-county. Ezra reads the start, no temperatures yet. Asha Snoopy akauga huyu jamaa ni wa Moi, pia najua ni moto mkubwa na bado haijawaka. Charles Kwala ko you've not seen anything yet. Uragera sinya nyako, it's just but the beginning. Bwageta nambera korana about twachokera ni ndiunga ya Rais Ruto tere chavui ogeta kuraja. Isha Milk, chaguo letu, afya yetu. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! We will root out the rods, those who traffic in corruption and death. Hey, bro. She offered me 10 million to break up with you. I cannot take you seriously when you look like that. Hapa kama nani? Hiyo siwezi. Unataka kunigonga na msara? Nitakugonga. Nitakulipua. Mutama niyo kayo thire. Otweta kembeche tina baita tiambi na oteko chenjia. Botwaja gairo bitego tutethia neke. Hai, tokorega. Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngurachagona guchenga iguchenga. Aremi. Ituigetwa matata zenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtu taumagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice Mkombozi Fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu birithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard ya iguru. Urimi bwaku ibwagirithetwe ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Twetherwa twina irio bia ndethia ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na bingi bibingi bila bitigaga ndethia ciaku ciana riri theria ya mwere na gukwa faida enyinge ta murimi no bionekire Agrovit ire akuwe nagwe. Nice Choice Mkombozi Feeds, siri ni nice. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of what's wrong with Secretary Kim
on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Ntubagweta na mbere ya kurumira ntito chetu tugicokera mutongere wa mugongo Rais William Ruto tukanarwa narugorete murandi jo wa kibwa barabara ya Ngare Mwanki ya kuma Voi Mwankata Veta. Rais akiwa bobuga atethere kinyago kirego kuria uchumi ntere na kinyako thiogende. Kale Mutembe reportije. Mutongoria wa mugongo Rais William Ruto ntukuyanarwa ni arungamirete gwako kwa njira ya Ngari Mwanki ya Voi Taveta Meter Gauge Railway ntereti ya Voi kaunti ya Taita Taveta area ugete thirikari ni rutete bilioni 5.5 kiri mubango kwa mberia wa Kibubweru. Tulikuwa na reli ambayo ilikuwa inabeba watu na mizigo kutoka hapa Voi kwenda Mwatate kwenda Maktao mpaka ifike kule Taveta na iungane na reli ya kwenda Tanzania mpaka iungane na Tanga na Moshi na Arusha, alafu baadaye iende Singida mpaka ifike Bujumbura. Serikali ya Kenya tumetoa shilingi bilioni 5.5 kujenga hii reli upya. Ndio hiyo reli ambayo ilikuwa imesambaratika tuweze kutumia kwa mara nyingine tena kubeba mizigo na pia kubeba abiria. Amwena bo rais ni atomerete gwako ka antoa kubokora na kubokera merigo kiri meli kana dry port na ndio michia chomba ntereti ya Voi nyuma ya area areo kweberwa wadhanine wa Rais Uhuru Kenyatta na kuirwa na Ivasha. Ile facility ilipelekwa kule ya dry port ambayo ilikuwa imepelekwa na Ivasha. Mkaniambia hiyo ilikuwa ingejengwa hapa Voi. Hiyo facility ya dry port ambayo ilienda Naivasha, sasa nimesema mchengewe ingine hapa Voi vile vile. Kuongera kirejaja John the Rais augete ni athiete kwa mberia wakiwa Kieni Kenene ntere yuchi ya Voi. Naenda kuanzisha ujenzi wa stadium kubwa hapa Voi ya milioni 950 yenye itaketi watu 10,000
wananchi wa hapa wawe na stadium mahali michezo inaweza kuendelea, mahali mikutano inaweza kuendelea. Muthia rais augete netekaniretie na tongoria tengogene ruteke mbere siasa ikeza kabere akibaromba atongeria bonthe gutiga gucengana na bendie sera ciao kiria Kenya agitindikiria ngwataniro ni gintu kia bata. Tumekubaliana na hawa viongozi wenu wote. Mimi nimekubaliana na gavana wenu mheshimiwa wa Kujaa, huyu Mwadime, mtu wa kujaza, si ndio? Tumekubaliana na yeye ya kwamba kazi kwanza, siasa baadaye. Mimi nimetengeneza serikali ya broad based makusudi. It was not by accident, it was not by default. We created the broad based government so that we can bring all the people of Kenya together, because in unity we can succeed. Hebu nione tutam ya watu wa Msao, nione tutam. Nkiripotera Nteto Chiawero, Nioga Mbeta Caleb o Mutembe. Arimi ba majani kuma kiguchwa ni barirete imwe cia thina iria bagukurukira urimi ne bobo na kinya bagitariria kaumo ka thara kiri urimi wo bakiare ne bogite gucererwa kujuko kwa majani ni thina imwe iria bakona bakiuga bobo janite na kambuni ya KTDA yongwa kwithura ikibuta bamwe ba maendere ba Brad Kimathi na ripoti je. Urimi bwa majani ni urimi bombete kwithira bugikurukira ugaruruku na sheria mwanya imwe kuma kiri thirikari cikendekithia gucenja kimera giki gitethia murimi. Ntereche Kigucho ward na aria urimi bwa majani buthithitwe na njira inene muno bukionania gukurukira thina ya hasara kumania na majani kurega kuonjwa bwa kung'ana. Ni na thina mani ya KTDA ine thina KTDA ntutukura ibandene mani twatura na tukete mukandarasi. Atu turutangu ya hasara age. Arimi baria baikinyitie center mwanya mwena center 6 Kigucho na center 43 Miathene bagitunenkera mbicha ya urimi bwa majani uria bukari na kugweta thina ya kwithura majani jati koja bo buingi bwa kung'ana na thina eje gituma ja moja kaumba kwithira ja kithuka. Kithia kaitinde romani mayani ni rantu tureka nayo. Majini uji mukuru na kaitinde uteke kidano karugi kaurire kato thomathia kwana ita ntwe kwa cionka kaka itindiri ana Kenya punda na kumenya trikante tutethia ntwau au twethinene murimi okaenda wa kawaida kumia aremba maingi ba mayani ni batonyete hasara muno tuko ya yogoro na ya ruare ni kwithone batete mayani yo krokia kilo ngiri 20 na maintenance neni muno ndo bogwethira ndreba barandikiro beru batikumba kukamata mayani. Bamwe bagikinya factory ya misi mikuru kumanya gitumi kia thina eje na gucoka na masokio ya majani kwithirwa jaingi ina arimi bangi kuongera barabara ithuki na kwaga stima iri gitumi. Ndeno indatirimbire trops ira ciekairwo mayani cioyori so ngari ile ya ikapakwa na mayani watuika drops kethira ngari ile ingi ipakurwa kenda ciona wikwa kokatha kwina delay ya ibandra mayani ne tukiria mwanga ntugwe moyele ithatu mayani ya tambere ya kithuka na twikite ndene ya ibandra no tuteka kwende twina evaporation ya ruo ira yomba kumya mayani no ya ruo rwa rwitharukio makianara dropune ciona tukithima ginya mayani yongwa yani ginya githimi giga gutwika giko iguthiria monki nongo tuka itaguria to thima mayani. Ke reportela Wero TV kumatigania Beta Brian Kimathi. Akuruba kanzu ya njorincheke kuma ishigo mbunge bithatu biagembe ni bejete amwana kwariria thina ya maitha irayonekete gutabarikia ntereu bakiaria akuruba babaugite arithi ni batwikite nkia kumania na wamba bubo bakienda na thirikari yongera kathari kiri gukabira maitha. Jaja Dennis Mugendi na ripoti je. Njorincheke ni thuri na gitumi gia kuthurwa ni kira bakwathia ni thirikari kuremi gutungata kuthiria mbithukiro cia maitha na wamba bwa ndithia buria bwitite na mbere na gutema nta memeru untu bari atongeria bagambite na kuga bari tayari kuandamana na kujukia itagaria bari bongwa kethiro tebwa ugite bukathithwa.
akiuria ni atiri kwina ng'ombe cia Borona Rwanda ru kwina ng'ombe cia Somali Rwanda ru ende ute ng'ombe mu Borona wita ute ng'ombe mu Somali wita nkauria atiri ka Samburu yise ng'ombe cia Mumeru kasiara cia ongore endi bakathora na Mumeru na Musomali na Mborona kuiko manisa atiri bara bo baina bunduki cio bakaritia cio ng'ombe cio batu a Meru no ntuba kwa thikari thirikari ri kwa bunduki iligo chogwe itwacokerie na twanenga thirikari na toserenda ruare bira tukwenda kuthithia na tukuromba thirikari mbere bithithika imandamano tukwenda kubwitha ya kuruba njori na kuruba embe oba Meru twandame twerekanira au twaswe ng'ombe cietu ngaba na we tware wita erero ateme akubwithia musako kana bwithi inspection county ya Samburu ende ruare batu ya Meru au nio tukwenda wito mono ntondaka ikuthira turenda wito mautwinde na bora tukaomba kuthithia baba na bunduki na tutwaita na inye mweri na murungu tukapatana nabo ayumbe baba Meru 11 areo muntu witwa seneti na winmen refu ibo babwiria wikia motion no ntubathuri ne antu teka ba pointi baikira tokwasi ayumbire biba tongoreti mbia Meru bathirare no abaringira kura no ntukura iyo tomanto bathira tothirete a Meru na interview aeta tokama iskini bare yakwete kura kire bawo ne babweri koria thirikari no ntubo totaibo baikete musoni bunge bawa ibabwe iba ostumuketendo ekuthithwa Meru yonda kwa njamula ni hatia bakari nekabaira ba muongo yonge kana muongo ya Meru yo bathurite ubaikia bunge nekankwabiro kirebo nebori kiuria ke mukomeni kai no litobukari antu aboria president uyo wankanderwe ale wa usalama bandene utebo utethia Meru miunde ni yongwa bariuganire mete igwitikani maitha na bo rais wengwa nweba kwenda atungate mbere ya bari akuru baireba na kugita kia matanjuri ncheke ya kauro besau gavana wetu amelia hakuna matunda ambayo tunapata hiyo Kindiki alikuja akatoa hindi operation inakuja kwenda upo Samburu na ng'ombe yetu si ati haionekani inaonekana lakini nani anafuata huko wanaenda huko wanaambiwa Morani uwezi ukafikia Morani wanakuwa serikali nyingine ya Samburu sasa tunaomba rais aamurize kwa maana yeye ndio kiongozi wa nchi atusaidie tunauliza rais ni wetu au sio wetu mtoto wetu bwana Kindiki atuangalie tutaki kuya wakati wasee tuseme ati tu wanu ati tu tamu atutaki hiyo Dennis Mugendi Weru Njuma Iyembe County ya Meru DCC wa Imenti South Mary Mwangi na aririte kwirutaniria kwa thirikari kurwa na mitugo yatiagirire ya mwana urui na kinya wendia Wanchovi ndegeni wathwa kiere mamburene jagwikirwa thumbe kwa munini wa Chibo mweru wa mikumbo ne DCC ujo augite ni bakumenya kinya kuri na wende bwambo gitatabangi agitara mwingi ko batetheria kiri kurwa na intota bibi mutugikare na report ije Kiaria kia thone kia kureta munini wa Chibo Purete kagendo kiri subkonti ya mikumbune DCC wa Imenti South Mary Mwangi na ugite thirikari no witite na mbere kurwana na ukanda na Nchovi ndegeni watho wamwe na mbogita ingi akiuria tongeria ba matura kugwatana akienda bakamithiria buruma turene. Let us finish the illicit brews. Area ambayo iko na bangi, mihadarati, tufanye nini? Tumalize. Tunaendelea na kupigana na mihadarati, tunaendelea kupigana na pombe, sisi hatutachoka. Tunataka nyinyi mchoke kukunywa. Koroki DCC Mwangi na rombete akari barabari tangu Marandi ne monya kire subcounty ya withira baimenyerete ni untu Marandi jamene jojuri roje na kibaromba beba ne witanara komba gutwika kenda bethira bakie baiku Marandi ne jau wasiingie pale mahali ambapo kware inaweza fanya nini? Kuporomoka. Ikiporomoka unapata tumepoteza nini? Tumepoteza maisha pale. So
kawaida huwa tunaambia chief ashauriane na kamati ile ya Kware, washauriane ile eneo ambayo ni iko na dangerous curves, tuachane nayo kwanza. Unaachana nayo, mnaingia ile area ambayo iko na nini, ile haina danger, muendelee kutoa mawe pale, alafu wakati mvua itaisha tunarudi kazi kama kawaida. Na muthiene DCC Mwangina rombete acharibete na mbere ukariana bao mono bari batikeje gucoka skuru kumarutha bari na mau. Tuchunge watu, tuchunge vijana na tuchunge nini, wasichana. Tueje na tuare tuwachunge. Sawa? Don't allow your girls to go back to school akiwa amebeba mtoto amebeba mtoto. Usikubali. Kuma mikumbune gishigo mbunge kia Southimenti nkeripotrati toshewero Juma rea kwa rieto ni mutuge kare. Kampeni ya gutara mwingi guciandikithia jaringi kura na ruthiomi rwa niko kadi na ndini kwa timbaru ni antu banthukia milenio pone nyuma ya kampeni ije ya niko kadi kwambirirwa ni nthukia Gen Z para bethiritwa bagitara mwingi guchumiria na guciandikithia kenda baringa kura 2027. Tuko kandi ya mbelele tu Njensi na batu tuingwa tuona ikobati na ndona ikwagirite to support yana beto nikenda bakomba gochumeria kujukia kandi. Muko kandi kwa wimbonete ibwagirite nyani ngwa support yana beto na mpumire na nyani ngwa mbere ibaumire bajokie kura. Kwa bado tuinde tuko kadi. Na inyawa tunauliza, je, uko kadi? Ole uko kadi? Make sure we na kura. Kura ni orongoeku na kura ni agatomo thura mutongeri oro kwenda. Na arwo guchumereria ndauga ndenda kumenyithia antu beto bantima east, onto ntiareri ntima east na ndauga nka make sure nkothiuronga ntima east yonthe. Nkiberaga bajokie kura mpambererie tembene ndetaga chanka njoke njiro thainde kathorine na tugeta mweteria koje na tugeta kinya stage na tukathiriria gakoromone. Oni mbeta mama Gen Z ndina Gen Z na inkoboromba mono bochumerie nikenda tukomba gochenjia ntima east na nikenda tukomba gochenjia Meru County. Kwau mtu wonde urojoketie kura nawe amekishwa gweta getuone ategerwa kurewe etikeja kwethirwa ina makosa baadaye etikeja kwethirwa change tu nyingi ando baba ingi bagweta bakagwe change tu ituo kwa mekishwa gweta getuone ategerwa kure kwethirwa sawa. Gitumi ya kujukia kura na kwiriba jukia kura ni kura yaku nio uge bwaku na kura yaku nio sauti yaku na kura yaku nio yumba kuthithia ugaruruku kana kuthura mutongeria uro kwenda utumba kuthura ukiugaga utikwenda mutongeria indi utina kura. Tuimbere yenu tujite na kampeni yeje na mururumo jo munene mono nora utina kibande shumerie nikendo komba kujukia kibande na nikendo komba kuringa kura nikendo kathura mutongeria ora ugwa wengwa uguciendera ukaringa kura na kanywa ndienda oringe kura na matendo. Na turiuga this time round timantu na mantu ja maingi yantu betu akari betu mami baba mwari muthaka make sure uko kadi. Je uko kadi? Je uko kadi? So sheira nkatha congratulations nontu kwina atongeria baba ingi batira umira kinya kwira antu mantu taja ibwaga nontu akinya kumara na kwira antu this time round turiuga tutegura kura tukoitwenda kuringa kura na leo tuteringa muntu nkundi turenda kuringa kura tubeto babikibiki baria turi njirene itochumerie kagita gaka nikenda tukajukia kura nikenda tukomba kureta ugaruruku kiri wandi yetu ya Ntima East nikenda tukomba kuthura atongeria baria bakamenya gutetera antu babikibiki mathina jaria tukurukaira batu tutonete faida yote na ikyo nontu batu tuchumirite ja Gen Z kenda tuona utethio na ugaru na twina kugurwa guku na ntuko ya narua twi Gen Z tutaumira kaire kire mantu jajaja ende twatu turichuria uko kadi na slogan yetu igatutethia mono na twina kugurwa guku na mono nontu bwa our mam sheira nkatha kubania achumiritie
mami mbere kuromba gitike MCA na tukamusupport na njira cionthe kenda tuona ugaruruku turuga don't wait for the change, be the change. Halo yes. Halo Ken Rungu reo tari kwithirwa ari kamitine ya AFCON ona nite gikeno kiao akiuga boni untu wa gukiria nkoro bunene akiaria na gwetete kwagirithia buru kwa keni ya kinoru ni untu bumbike gutetheria gukiria bia wa Jamero na kinyao me county ya Meru. Muthuri Muriuki na ripoti ije. Ken Rungu ni umwe mukamiti wa FKF ndene Kenya na Kenya na thuri kamiti ya kumenyera mandu ya AFCON ire gathetha mwaka twitite na chokirije Mr. Mechero ndene Kenya nkatho nondu nyambo kumuthura kamiti na iji mbere ingochokia nkatho Kirinya waziri wetu wa sport ndene Kenya yonthe tontu bwa kwithirwa ndio mwa bara gazeterwe kwithirwa bari members ba Rock Organizing Committee turi member 38 na kwithirwa ndio mwa wantu 38 braba kumanga mubira ju Afrika kuma Kenya igiteo gikinene muno kiri Meru Indiana bobu ethwa kirotera keniga kinoru agokenja kwithirwa ikibui omba gukubia kinya timu ya cianthiguru kaome ikithwa ciechera guku tuturomba kumenyethera keniga tugia kinoru gikethera gikubwa tontu mbuga keniga kinoru kimbete kwithirwa kina nyaki njega tomenya kubanga timu iri kia jamia timu mecheje nya mweri jumwe mbere tournament yambia na ibenda inya guchetha friendly matches omba kuigwa Morocco benaja iba qualify ukaigwa Uganda iba qualify na rimwe bakaigwa iba kwenda kuma outside Nairobi kwa ukiendi Kinoru Stadium kithora kibui mbuga uninya tande ale guru ndomba ku facilitate na kiri communication tukona tomba kuthithia tukaretinya mubira jumwe jwa friendly match tukachethera aja tontu mbuga tentu ba Meru bonde bakomba kona kanya kagwita Taranta Stadium kana Kasarani kunya kibira kirigi ya Kenya kitethwa gichethera bieni bithatu bila bikuthuranirwa nontu bwa AFCON okaire akiwa keniga Kinoru ukaja kethui kibui timu imwe cio mbakithwa kithamira guku inya tayari tu inquiries tontu Kasarani na Nyayo Stadium ikaingwa tontu bwa preparation cha AFCON timu ira chigo cha Premier League especially ira cha Nairobi ibakwiri batege bieni bingi so itombete ku teams cha Premier League tokoranira nacio no konya tayari nya task ibaretire Wanguru Stadium na Kenyaga so itokoranira nya na timu ingi tomba kuona ethera kwibobenda kuja guchethera kenegea Kinoru Stadium na beja of course antu ba Meru no bakethera bakiona mubira uraje guchethwa na ingwetike mantu jo jonde tukomba kutho tukigwirirwa na muthia akiwa mibango yao ni gutigira na rabonde bena biobe mubira nteresho cia ndiguru bakuthwa bakiona kanya kochethera ndiguru ya Kenya. In fact tura mupango jora twina juu turenda ku make sure scouting ikuthithwa Kenya mzima rimwe coach bara turare abo ibethera bakithura chethi bakuma Nairobi aki na itwalitie twi committee National Executive Council FKF na tuga scouting ikathithwa Kenya mzima ria ligi guchethwa na nditura tura scout antu ba Nairobi aki tokaumara na ndene mwaka juju timu ile ikathithwa ya Harambee Stars especially under 17 under 20 before the end of the year bokona ina change mono na ikethirwa ina chethi baba ingi be na outlook ya Kenya yonthe. Muthuri Muriuki wari Njuma mutiriro Kangangi. Mithako ya michetho ya EPL ni rigiri guchokera kwambirira